August ni khat sang hele som hele pathum ania tuna kan omna hi Deputy Conservator of Forest Simthipui Wildlife Division Office Complex ania kan ma omte hi Kaladan Multimodal Transit Transport Project Loya Kong Pui Sialin ati chiat ram nei tu Intelcom Longtlai District Landowner Association member te ania Kaladan Multimodal Transit Transport Project Kong Pui na ti chiat sak ram nei tu te hianin zang na dom na hi an be sei ang an lap mu thei thei lowa voi enge mozat kong sang sangin tu nei tu te na po hianin an thenin an nor to thina thluya khanin Chief Secretary na vo khanan hung ultimate tamte in an be sei ang le in hangam na turang chi an mulo ani chuanin August ni khat atangin helaya Simthipui Wildlife Division Forest Office hi office an kai an rem ti don lo thu an lo sei to a chumi bo zui chuanin hei tu kin zinga office kai hun lai bor velin ram nei tu Intelcom te helai hian an han pung khoma an thuai tu te tangpon enge an be sei tak enge tunan din hun ti te po riat kan han tu manga bo ro ka muan oma engma har san na lian tham chu a thleng lo tura ngai ani ole voinia kam protest sana hian mi puite hian zoram mi puite hian na bul thum takai kan thelo mai theya chu sei jok ka duwa National Highway 50 KMTTP road kan ti taka hian tuna hian a sei zonga hi KM Somret pariat ta se ni a hemi a hian Mizoram Forest hian in KM Somret don hi kan ram tin min chu ni chu chuan mi pui compensation ram dik tak nei te thaileng le gimati sia ta te hi pek na min dal na se em ya kum som pali min dal ta ni chu tiang ani mek lai chuan ACB ten verification line za som thum pariat adikani tin min pom saka ti chuan Mizoram High Court Gauhati High Court Mizoram Bench in chu pero uti in order asiam to boka chu tiang ani mek lai in forest hian clearance min pek du lo wangin le kan ram ti min chu ta wangin tu ni kan thleng ta ani helai hian in lungoi har kan tia chu wang chuan voinian kan protest ani a tuna hian kan falian Delhi a thleng to hemi Delhi a hian Mizoram Forest hian he kan compensation mi za som thum pariat pek tu rahi clearance arang theyang berin ni je sak sila kan duwa chu tiang ani lo chuan helaya Mizoram Forest office hi tiam chin om lovin kan dang don ani office an kal don lo kan lak ma lo chu kan dang to don ani chu tiang bokin KMTTP kong puya improvement work kalai me ka hi tiam chin om lovin kan lak ma chu kan dang to don ti aka voinia Mizoram mi pui riata le helaya kal khom te riata hian kan soi ni kalome Voin August ni khat thian Longtlai District Landowner Association te Deputy Conservation of Forest Mizoram Sarkar Noi Office ma kan pungkhom hi Mizoram mi puiten kan din chan le lai protest kan nei chan hi inria sakan du'a mi za som thum pariat te ACB in chui chiang in Gauhati High Court Aizawl Bench po in sarkar ne na petura ati kum khat aliam huwa po compensation min la pek theilo awang in voina hian kan lo pung khom a kan du ber chu PCCF Mizoram Thian Ministry of Road Transport and Highway ne na heng mi za som thum pariat te ne na hian compensation kan mu ngei theina tan buaina min siam saklowa clearance min zia sakturin kan phut tat ani chutianga ma min lak sak ma chuan he kan protest hi kan kalpui dona ni som ni pani July khan ultimatum Chief Secretary ne na kan petoa
amai ro chu tun thengin sarkar tangin engma chana kan la nei lowa ama theng berin he kan compensation kan mu theina turtan hian sarkarin ma min lak sakturin kan nge na chu tiang ani lo chuan kan protest kan kalpuile tuna KMTTP National Highway 50A improvement work thok lo tura kan ti chunzom zel don ani ti insia sakturin kan du bok ani